Ngicela ukuthi ngihloniphe bukhona bemfundisi Ncamphalala lochamuka eGrace Worship Center kaManzini. Siyabonga babe ukuthi ube khona. Ushiye libandla lakho utawukhonda kanye nathi. Siyabonga kakhulu baba. Ngicela ukuthi bazalwane nimane nihambe nami ekubukeni live laNkulunkulu. Kunesihloko nje lengicabanga ukuthi singasibuketa kafishane kanye kanye. Ngisithathela esicubulweni selibandla. Sicubulo selibandla sithi asibambelele ekukholweni kwethu lokungeke kunyakatiswe. Holding unto the unshakable faith. Sengithi ke kulabo bebakhona kulembela sonto sibongile kakhulu ingcokute enkosi tisikhontile. Already sebanayo iidea ukuthi sikhuluma ngani. Kunengcenye nje lencane lengicela ukuthi simane sesiyibuke. Ngibese sengithi ke ungatihlela kanjani wena kuze kwekuthi ubambelele kulokukholwa lokungeke kunyakatiswe. Slides lengitawasebenzisa angesingisi kodwa ngitawuzama lokuthi ngihumushe ngingabi lihumusha. Sitawubambisana bazalwane. Kulokunye sihlahle sicumukela lesingisi kodwa nje wathi umfundisi katheni wathi bantu bala Kwaluseni bakahle. Ngoba nesingisi bayaziva ngoba naye nenew verse khona la. Mayise singakhala ngayo. Okay. Ngicela ukuthi bazalwane kulabo labasikhombisela lama slides baye ku slide number 1. Ngicela ukuthi kanye kanye sivule encwadzini ya Timothy awesibili yena sahluko sesithathu. Sitawufunza kusukela evesini lekuqala kuya evesini lesihlanu. Ngicela ukuthi lofundzako asifundzele nangabe sinayo. Siyabonga sisi. Ngicela ufunze. Khumbula naku emalangeni ekugcina kuyawufika tikhatsi letimatima. Bantfu bayawutitsanza batsandze imali. Batigcaphe batigabatise. Balulate nkulunkulu ngenhlamba. Bayawubangula bangalaleli batali babo bangabongi. Babete bungcwele, babete lutsandvo. Bangathethelelani. Bayawubatinyoka bangatithibi. Babe nebulwane batonze lokuhle. Bathengise ngalabanye bantfu babe nemawala. Bakhukhumukiswe kutatisa batsandze kutijabulisa kunekuthi babe ngulabatsandza nkulunkulu. Bayawuba nesimo sekumesaba nkulunkulu. Kodwa babe bawaphika emandla ako. Labo ke kubakhweshele. Ngicela ukuthi bazalwane kulesingeniso sisebenzise lengcenye le yembhalo kuzama kungenisa ukuthi sikhuluma ngani. Ngekubhala kompostoli la Paula abhalela Timothewu kule ncwadi le. Timothewu abengumfundisi losemncanyana nje asetandleni takhe Paula ukuthi amkhulise. So uyamuxwayisa ke ngalamagama lesiwafundzako la. Lamagama lesiwafundzako la aphindze futhi asiphe sithombe sekuthi thine sikuphi nesikhathi etikhathini. Sawuthi ke khumbula nako. Ungakulibali nako. Ngoba ekuphileni kuyendeka kulibaleke. Sawuthi ke khumbula nako. Emalangeni ekugcina kuyawufika tikhatsi letimatima. Sibofakazi ngamunye nangamunye wethu ukuthi tikhatsi lesiphila kuto akusito tikhatsi letilula. Ngamunye nangamunye wethu angathatha lokuthite akubeke etafuleni athi mina ngisho ngoba kuna naku. Letikhatsi lesiphila kuto akusito letilula tikhatsi letimatima. Kuletikhatsi timatima nje nebantfu bese baba neluhlobo lolutsite.
Sawuyalibala ke lo hlobo la Paula ukuthi kutaba nebantu laba kanjani. Angeke mhlawumbe ngigcile ngekuthi ngibale lonke lo hlobo la kalishoko Paula njengoba asafundzile mfombatana. Bantu bayawutitsanza nemali bayitsanze. Batigcabe, batigabatise. Balulate uNkulunkulu ngenhlamba. Bayawuba ngulaba ngalaleli batali babo. Bangabongi, babete bungcwele, babete lutsandvo, bangathethelelani. Bayawuba tinyoka, bangatithibi, babe nebulwane, batonze lokuhle, bathengise ngalabanye abantu, babe nemawala, bakhukhumukiliswe kutatisa, bathanze kutijabulisa, kunekuthi babe ngulabathanza uNkulunkulu. Bayawuba nesimo sekumesaba uNkulunkulu, kodwa babe bawaphika emandla ako. Labo ke ubakhweshele. Paula uletha sixwayiso la kwekuthi nale tintfo setendeka kanje. Wena njengemfana kaNkulunkulu thatha siphi isinyathelo. Kusobala kwekuthi Paula uthi ungatimbanyakanyi nalabantu. Ungatimbanzakanyi nalabantu. Kodwa wena yenta njani manje? Tikhweshise. This is a decisive. Kuba nguwe lothatha lesinqumo lokuthi mina manje sengiyatikhweshisa kuloko. Ngoba umuntu angathi uyakudvosa uyakukhweshisa utawuphinze ubuyele. Ngoba utathi mina bangidvosa bangikhweshisa. Angiyiboni lenkinga. Kodwa nakusuka ngakuwe angeke kube inkinga ngoba utawukwati ukuthi ukhweshiswa yini. So tinjalo kuletikhatsi lesiphila kuto ngithi nje asikhumbutane bazalwane ngoba vele sekunjalo. Ngicela ukuthi ke sichubeke kulokhombisa lama slides siye eslidini lesilandzelako. Kulesicubulo sethu lesiniketwe leadership yethu sikhuluma ngekubambelela ekukholweni kuletikhatsi lesetinje. Sibambelele ekukholweni. Lomunye sangatibuta kwekuthi ngukuphi lokukholwa lesikhuluma ngako. Ngoba kukholwa kunyenti futhi sikhule kukhona nobe ngabe ke sewufunza fundzile mabunza uthi ufunza fundzile kanti ufundzile licucudu. Nawu usufundzile fundzile kuba netinshwana lapha nalapha labativetako labafundzile ukuthi sekuna nako. Bese siyakudzidza ke nangabe ude kuhlakanipha kwaNkulunkulu. So which is this faith that we are talking about? Kunetinhlobo tetingolo letintsatfu lekungitona tihamba embili. Leti letinye setiyalandzela njengoba tiba timbacatsite kuto. Kuletingolo letintsatfu lengicela ukuthi tsinza, ngicela kuqala ngiyaqala ngithi kune ngolo yebuJuda bayibita ngekuthi yiJudaism. Kule ngolo yebuJuda ingolo lengathi igcilile kwaIsrael. Noma uyibuka from the Orthodox Jews, noma uyibuka from the Reformed Jews, but the Judaism is their faith. Now, kule ngolo yabo basebenzisa iBhayibheli labo labalibita ngekuthi is the Hebrew Bible. Noma bayibita ngekuthi is the Tanakh. Kulaba thanza kufundza iBhayibheli utawukuva ngalabanye bakhuluma ngeTorah. iTorah ngulengcenye yale Tanakh lekhavarisha letincwadzi tekuqala letesihlanu letabhalwa nguMoses temthetho. Bese kuba naletinye timbaca tale Torah lengeke mhlawumbe ngingene kuto ngenxa yesikhathi. Bese sekuthi ke balandzeli balenkolo kuba ke ngemaJuda. Bese sekuthi ke uNkulunkulu wabo kuba nguNkulunkulu laba ncenako kulibita ligama lakhe ngoba lihloniphekile kakhulu bagcine bali representa noma bali
fanekisa nananga ema-letters lang-4 lengitawuthi ngu-Y H W H. Kithi thine-ke lesithandza kuhumusha tintfo niyayinive bahlabela bathi Yahweh, angithi kambe bazalwane. Then these 4 letters, these are tetragrammaton or tetragramma. Laba wasebenzisako kurepresenta ligama laNkulunkulu. Then bathi babhali bamabhayibheli nabazama ukutranslator nekutransliterator behluleka kwekuthi bangalibhala balithini. Basale bathi lokungenani asithole indlela yokuthi nawulibita kufuneka uthini, hayi ukuthi lona libhalwa kanjalo. Naba-translator from Hebrew to Latin babese bachamuka nemagama lathi Yahweh. Lo Yahweh man is the English version. Akhona namagama in Latin lasho lo Yahweh. But ngesingisi bese kuba ke lo Yahweh. Lena ulihumusha ke ngesiswati noma ngesizulu bese kuchamuka ke lo Yehova o Jehova. Ningalahleki ke bazalwane. Ngiyandlula nje lapho. Bese sekuthi ke bona ngebujuda babo abanaye Messiah ngoba solo bamlinzile. Thina ngebuKristu sithi Jesu unguMessiah. Bona bathi Messiah akakafiki. So bamlinzele kuze bekunyalo. Kube bengangijula bengathi nabadla sidlo senkosi. Bashiya situlo etafuleni. Bathi lesitulo lesi ngulaka uhlala khona Elijah a representa Messiah. That is their tradition uma badla sidlo senkosi. Ngeke singeneke lapho ngiyandlula nje ukuthi how important to them lokuthi Messiah akakafiki. Ngiko Jesu bangazange bamemukele uma atativeta athi unguye Messiah. Yasuka lapho ke lengcabano yekuthi angeke umfana Maria simathi akhuliswe nguJosepha umbati bese sewuthi yena unguMessiah. Asishiyeni ke lapho kuzama nje lokuletha lo mehluko. Bese sekuthi ke lenye inkolo ngule nkolo yethu yebuKristu. Inkolo yethu yebuKristu siyayathi. Sisime emibhalweni ngulapho siyithatha khona inkolo yebuKristu. Lokusho ukuthi thina njengemaKristu bunjani nebunganjani bekukholwa sikuthola la emibhalweni. Natintfo sifuna ukuthi tisicondzele kahle ukuthi sihamba kanjani noma indlela ithini sithathisa emibhalweni. Lemibhalo kumele ukuthi kube ngiyo leneligama lekugcina. Kubete lokunye ngabe sowuyakusho uma sekushido imibhalo. Kude lona elungelo lokusho lokubheka eceleni nangabe imibhalo ithi indlela ihamba la. Thina maKristu nguloko lesikholwako. Nangabe unenkinga naloko awukabambi kahle lelivangeli lethu. Usanefishane ethithe lekumele ubulungise. Ngoba nobe ngabe lelivi lelikushoko uvangaza ukuthi alikwehli kahle. Inkinga yakho yekuthi tilungise uhambisane nalo. Ngoba lenkinga yakho uNkulunkulu akanayo lenkinga ngalelivi lakhe. Yakho lenkinga. Usubese kuthatha inkinga yakho sokuthi inkinga yekholwa. Akusiyo yekholwa, akucace nje Maswati lamahle ukuthi lelikushoko leBhayibheli kumile kwema kumile kuyawuguma kuze kube phakathi. Lokuthi kuwe kuhamba njani akukhambi kahle akusiyo inkinga yaNkulunkulu leyo. Kwakho nje ukuthi tilungise. Thina ke makholwa silapho. Thina makholwa sikholela kuKristu ukuthi unguMessiah. Uma Petro aphendula umbuto waJesu kuMatthew 16 uma athi nineke nithi ngingubani. Athi ke Petro wena unguKristu. Mhlawumbe ngimchaze ke lo Kristu. Lo Kristu Christos. It's an Aramaic name or kulapho kulama translation lasho Kristu noma ke Messiah. Now uthi nje Jesus Christ kusho ukuthi uthi Jesu lo unguMessiah.
akusiso sibongo sakhe. Ugcwalisa imibhalo uma uthi Jesu Kristu. So le mbumbuthe uma ithi Jesu Kristu indodana kaDavide ngihawukele. Bekude lokunyele kumele asakusho ngiko Jesu abese uyema athi mbiteni. Ngoba bese kude lapho songambita ngayo Jesu nase usho wagcwalisa ngekwemibhalo. Wathi Jesu ke mbiteni. Ngoba sengiyawuthini so ukusho konke. Sincane nawe nje nangabe umuntu acela lutho kuwe bese usho nesinanatelo sakho. Uvele nje uyaqetha. So nje uthi manje uzofunani. Ilapho ke indzaba yethu emaKristu ngoba Kristu wethu ungumesaya. Kunenkolo ke lenye lekhona inkolo yebu-Islam. Lenkolo yebu-Islam ikakhulu isime eMpumalanga, Middle East. Kunemlandvo lengeke ngene kuwo ngenxa yesikhathi. Labo labalandzela lenkolo yebu-Islam sibabita ukuthi bangema-Muslims. And imibhalo yabo ke iQuran noma ke the Hadith. In fact it's the Quran and Hadith. Lokuthi ngithi and Hadith, okay kukaso bazalwane just to understand. In Judaism they believe in the Tanakh, which is the written word, and the traditions in the Jewish faith. That's why labanye bamkhuta Petro bathi hawu sewudla ungakagezi itandla sekunjanjani athi Kristu ninconota kugcina your traditions, because they were traditions. So in the Jewish faith it is the Tanakh and the traditions. So the same thing in the Quran, they have got traditions because their prophet Muhammad said a lot of things. Some of them are captured in the Quran, some of them become the traditions. So the prophet is Muhammad, and unfortunately he died. Akazange avuke. So silithuna lamenda njani manje, lamhlula. Bathi ke bayakholelwa khona. Inkolelo yema-Muslim isime ekuthenini Ishmael abe yindvodzana ya-Abraham. Uma uNkulunkulu athatha indvodzana yakho uhambe uyayinikela entabeni yaseMoriya, kwathathwa Ishmael, akuthathwanga Isaka. Thina ngebuKristu sithi kwathathwa Isaiah because that's what the scriptures say and we believe it and asinankinga. But bona balandzela le genealogy ya Ishmael. Angichaze inhlobo leti ngoba ngitona timeja futhi kule mtisuku tekugcina kunalokunyenti lokutakwendiwa under these basatawubanga iJerusalem. Because in Judaism they are saying Messiah must come and must build the temple. And he must introduce the Messianic age. Lapho khona kutaba nekuthula even lonke nengolo lekhona lekungiyona yona lekubese kubade lenye utawuba yiJudaism. So that's why bona bathi Jesu akasuye Messiah, they did not see him as their Messiah and yet they missed the opportunity. Asishiyeke lapho. Now ngicela ukuthi sivule encwadini yabaseGalatia sahluko sekuqala livesi laka 6. Kunengcenye nje lengifuna ukuthi siyibambe kahle leti asisitha thina njengamaKristu ukuthi leni nje singekho kuJudaism. Leni nje kafishane. Ukhona lasowutholile sisi? Ngiyamangala ukuthi senimhlubuke masinyane kangaka uNkulunkulu. Lowani bita ngemusa waKristu nase nijikela kulelinye nje livangeli. Empeleni akusho ukuthi likhona lelinye livangeli. Kodwa nje ukuthi kukhona labanihluphako labafuna ukuguqulela livangeli laKristu. Kodwa ke nakukhona umuntu noma ngabe ngithi noma yingilosi lechamuka ezulwini lofika nalelinye livangeli lehlukile kunaleli lesanishumayela lona. Lo akabe ngilocalekisiwe. Njengoba esasho namanje ngiyaphinza ngiyasho ngithi nakukhona lo nishumayela lelinye livangeli kunalelo lena lemukela. Lo akabe ngilocalekisiwe. Kungabe kambe ngitincengela kubantu yini noma kuNkulunkulu? Noma ngedama kujabulisa abantu yini? Nangabe ngisajabulisa abantu,
bengingeke ngibe sisebenti saKristu. Ngakho-ke ngiyanatisa bazalwane, kuthi livangeli lelishunyayelwe ngimi alisilo lebantfu, ngobe angilinikwanga ngumuntu, kanti futhi angilifundiswanga ngumuntu, kodwa ngalembulelwa nguJesu Kristu. Senivile ngempilo yami yakuqala ngekwenkholo yebuJuda, kuthi ngalihlupha kamatima kanjani libandla laNkulunkulu ngitama kulicetsa. Ngaqhubeka ngekwenkholo yebuJuda, ngabendlula labanye lababebonsanga yetfu, esiveni sakithi ngishisekela kakhulu kugcina timfundiso tabokhokho. Kodwa uNkulunkulu wavele wangehlukanisela ngingakatalwa, wangibita ngemsa wakhe, wathi nakakhetha kungembulela indvodzana yakhe kuthi ngiyishumayele kubetive, angibutanga muntu. Amen. Lapha sithola Paula ulandzisa emaGalatiya lebekese athatha letinye tinkholo. So uthi manje seniloywe ngubani. So uyayikhuluma ke indzaba uyahamba nayo. Lengulandzile kakhulu la ngilokuthi yena Paula uyaveta kwekuthi uqhamuka kuyo lenkholo yebuJuda, the Judaism faith. Nakaqhamuka kuyo uyasho ukuthi hana nabe ngasiye muntu nje. Bengingumuntu lobambe ngekwempela. Futhi kubalingani bami bengibehlula ngihamba embili ekuyi-understanding nasekuyilandzeleleni. Ngiko Paula washisekela kwekuthi labangahambisani nayo lenkholo leyo ababulawe. Kungako bese uyalihlupha ke libandla. Masiconze ke bazalwane kwekuthi singadideki. Ngiko netimvume wahamba wayawutitfola kubapristi labakhulu. Bapristi labakhulu niphethe iphi inkolo at the time? Siphethe iJudaism. That's why bamniketa imvume Paula ngoba bangahambisani nalendlela. It was called the way at the time because it was before Antioch. It was still called the way. Bebangahambisani with the people of the way. Bamniketa ke imvume. That's why now ufunza iBhayibheli ukhanza ukuthi noma Jesu bambamba bamikisa to the Sanhedrin. Lebe consist of the Pharisees, the custodian of the Jewish faith. It was the Pharisees, it was the Sadducees, and it was the scribes, Babali. Those are very key people in the Judaism faith. Bafarisi niyabad, the Sadducees niyabad, but let's not call me scribes. Scribes were the legal fraternity of the time. They were contracts, but na anything looking at covenant. This was incumbent upon them. That's why babali. But they were under the Judaism faith. Now, lokusho ukuthi bazalwane Paula usuka ngala uta ngala. So uthi ke lengolo yebuKristu angiyemukelanga kunobe ngangibani umuntu. Uyabhala lenye indzawo uthi angisuka ngaya eJerusalema kuba Jacob ngiyawubuta ukuthi lokho lesengikuphethe kungiko na. Kodwa uthi mina ngakwemukela enkosini. That's why noma sidla sidlo senkosi nasifunda imibhalo uthi Paula mina ngakwemukela enkosini ngokuthi ngosuku Jesu akakhashelwa ngayo wathatha sinkwa wabonga. Ngemuva kokudla kwakusihlwa wathatha nenzebe wabonga wathi thathani nidle ngoba lokhu kumtimba wami. Kafishane uthi Paula ngakwemukela enkosini. So the faith lesikuyo thina sayemukela enkosini through Paul. Angeke sibanjwe iJudaism, angeke siyengwe iIslam. This is the faith lesikholelwa kuyo njengebantwana bakaNkulunkulu. Ngicela ukuqhubeka ke bazalwane, the next slide. Ngivete ukuthi sengishita ukuthi sisime emibhalweni. Sesinenkinga ke kule mihla ngokuthi le mibhalo lesikhuluma ngayo lesi simiso sekukholwa kwethu siyifunza siyiqonza kanjani. Because a lot of challenges tingcinamba ila ekuthenini the scriptures lo waphethe le mibhalo lo iphethe uyifunza uyiqonze kanjani. How do you interpret the scriptures? Ngicela kuveta nje the next slide Putin. Ngicela kuveta just 4 things lengeke ngicile kuto ngoba sikhathi sesinjalo. But I'm saying this thing ngicela ukuthi nikubhale lokhu
nitaphinze nikufunze noma ukuresearche na usekhaya ukuthi kunjalo na ilizwe lelibandla la kuphi kepha ketha la kuphi lelibandla lebehlola tintfo bazalwane la kuphi bazalwane asikhulumeni nje ngiyanivumela la kuphi lelibandla lebehlola tintfo ngemva kuba sekushunyanyelwe bazalwane laseBeria sebasitile bafundisi bethu siyabonga bekuthiwa nasekushunyayelwe bese bahamba bayawuthihlola tintfo kusitinjalo invele ngenxa yokuthi kule mihla lesiphila kuyo kulethi insuku tekugcina njengoba sifunzile liBhayibheli lithi kutawuba nekuhlubuka lokukhulu lokuhlubuka lokukhulu lokunye kwako lokutaku-kubanga ngilokuthi labanye labashumayeli lako batakubambisa ligwebu uyalathi ligwebu yabona na uwasha tingubo noma ini bese kuyaphuhla bese bona amagwebu lamakhulu latsandzeka ukuthi nje ungalibamba nje libela sandleni sakho uyabo uyalibamba ulibamba uthi ubambile all of a sudden it's gone because there's nothing lokubambile. The problem is in interpretation of the scriptures. Ngicela kuPaula just few things. Kunehlangothi kulabo labafunda itheology le hambisana about kuhumusha kwemibhalo. Indlela yeqala is called literal interpretation. Lokuthi nje ufunda imibhalo njengoba injalo uthathe njengoba kushiwo ungakahlupheki ngalutho ubucwaningula ukuthi bese kwente njani kunjani uthathe njengoba lisho literal interpretation. Indlela yesibili moral interpretation lekhuluma nana ukuthi phatha kwethu sibantu ukuthi morally morals ethu ukuthi phatha kwethu kumele ukuthi kube kanjani imibhalo ikuchazeke lokho sikuthole emibhalweni bese indlela lelandzelako allegorical interpretation kusho ukuthi kule kubita ukuthi uthole ukuthi lengcenye yambhalo le ayilethi yini sithombe salebe kutakwendeka emva kwendzaba noma ngemva kwesikhathi ikakhulu lohlobo lolu ulisebenzisa uma ufunza incwadi noma ke iTestamente lelidzala lebeli netimo netigigaba netendeko tsite lebetikhomba embili there were shadows of things to come. Na ufunza ke lemibhalo sekubita wathi ukuthi wo akusiko nje lokhu ukuthi indzaba sayiphela la kodwa kukhona imibhalo lekushoko so uyaqonza ngente nje example uma lithi iBhayibheli the son or umuntu you will crush the head of the serpent ngekuqonza uyathi kona ukuthi belikusho lapho but so uya understand ukuthi in time future indvodzana yemuntu iyawubonakaliswa kucitha imisebenzi yebumnyama yehlulekise sathane and crush the head of the serpent kunengi lengakusho but ngiletha leso sithombe leso ukuthi asathi nasifunza imibhalo ukuthi kumele sikhone kuyi-interpreta kahle ungaze uthathe livesi linye ugijime nalo kuyingodi kuthatha livesi linye ugijime nalo ngoba kubita ukuthi nangisho nje bazalwane ngikho angixolela ngoba kusiyo iBible study le kahle the original scriptures did not have chapters, did not have verses. So lokuthi wena ngashochamba naleli verse lelachamba nase ba translator so ugijima nalo awusafunzi sonke lesahluko noma ke yonke leyo ngcenye leyo utal misinterpreta leli verse because kulamalanga lawa ngenhlanhla lenjalo kukholwa kwethu sekunebantu labakuthatha njengebusiness labafuna ukuthi kungena imali for themselves not for the faith sebayawathatha ke lamavesi banigijimise njengelivesi linye nje whether it's prosperity or whatever nize nilahleke angalifunzi leli verse in context lokuthi imibhalo ithi. Just to make another example ngitawukuthinza kancane lokho mhlambe angifike kuko ngenxa yesikhathi
Kunemagama lamabili lengicela kwathinza lasitako kwekuthi kuleti inhlobo leting4 now interpret scripture ungakuphi wena. The first one is called exegesis. Ngicela uvete lapho ke bhuti batobona ukuthi ubhalwa njani. Ngiyabonakala bazalwane. I-exegesis ngilokuthi nawufunda leli Bible lokhu lelikushoko ukuthola la eBhayibhelini ukuthi wona iBhayibheli lithi lokhu lelikushoko kuqhamuka ngekuthi ubuke leli verse leli naleli konke kukhulume into yinye kuhlangane ungathathi livesi liyogijime nalo. That is the exegesis of the interpretation of the scriptures. Bese luhlobo lwesibili sengiyagalutsha bese sekuba ne-eisegesis. I-eisegesis yona seyithi wena ngalomqondo wakho sewuyafaka eku-understandeni the scriptures kwekuthi athini ama-scriptures. Nawungabuka kahle suyakhanza kwekuthi lokucabanga kwakho ku-subjective kushiyela ukuthi ungubani watini uconza kanjani. So unga-interpreta liBhayibheli ngalokucabanga kwakho hayi ukuthi ngiloko lokushiwo liBhayibheli. Sesikuleyo nkinga lekwe kule mihla kwekuthi sekunebantu lasebashumayela tindlu labaticabangako bese bayakhotha embhalweni. Ukhanze vele ukuthi leli verse labalikhothako liyabavumela. Move phela Sathane athi kuJesu kucula nanga ematshe abe siwa abe wrong yini. No, but Jesu ngekwati ukuthi imibhalo iyahlangana ikhulumisane uthi kuphinze kulotshiwe Sathane ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngawo onke emavi lavela kuBaba eNkulunkulu. That is the exegesis. Kuhlanganiswa kwemibhalo kuze ukuthi ikhulume inkulumo yini. Naniva kushunyayelwa nibaqonibungula kwekuthi kusashiwo kona yini lokusemibhalweni noma sesigijima letimfundiso letibambe emavesini dzite lapha nalapha. Caphelani bandlu bendlu yekukholwa ngoba tinsuku setinjalo. Ngicela ukuqhubeka kiye embili ngithi asihlomisana nenje bazalwane ukuthi ezisibambelela ekukholweni kwethu lokunganyakatiswa yini lokunyele kumele sikwente. Sengishida ukuthi kufuneka sibe nekukholwa lokungiko. Kumele ukuthi le mibhalo lesikholelwa kuyo siphinze futhi siyikonze kahle ukuthi ithi. Ngicela ukuqhubekela embili ke ngenxa yesikhathi ngithi ingcenye lelandzelako yekuthi nangabe siqhubeka kumele ukuthi sathi ukuthi bazalwane sisemphini. Kunemagama lakhulunywa nguPawula ebandleni labaseFesu singethe safunza yonke indzaba kafishane. Pawula uthi asihlomeni tonke tikhali bazalwane. Siyayathi indzaba bazalwane asihlomeni tonke tikhali. Akasho ukuthi cha singakushiya lokhu singakumbatha nje nangabe simo siyavuma kodwa uthi asihlomeni tonke tikhali. Nangingathatha nje sinye ngemabomu ngende sibonakaliso ngaso ngithathe lihawu mhlambe nenkemba. Indzaba yakuthi how do you stand umelane nesitha uma sikudubula ngemicibisholo yaso kushiyana ngokuthi kukholwa kwakho lokuyi-shield of faith kungakanani. Nangabe kukholwa kwakho kukuncane kuyawuvala la kuvale khona letinye tindzawo ekuphileni kwakho tibe exposed sitha sikushaye ngakhona. Kodwa uma utadumisela ungumzalwane uyifunze imibhalo ukholwa imibhalo iyawukhula kukholwa kwakho lihawu lakho liyawuba likhulu lize likhavarisha umtimba wonke. Uma sithi sitha siyakudubula ngetindvo tsite ume ekukholweni uthi ngemivimbo yakhe mina ngiyathi uthi ngaphiliswa because that is what the scriptures say. And not only just that is what the scriptures say, uyakholelwa kuko. Because it is the faith in the scriptures that matters.
not the theoretical understanding or memorization of scripture. It is the belief in the scriptures. Kukholwa imibhalo kuthi kunjalo vele. Nenkemba nangabe live likaNkulunkulu ngingagcwali kuwe uyawushaya ngani sitha. Ngoba inkemba yakho ibuthakathaka ayikaqini. Kodwa uma iqinile inkemba yakho uyayiphakamisa uthi kulotshiwe Sathane. Ushaye sithi usehlulekise because uyayati imibhalo. Amen. Bazalwane, we need to put on the whole armor of God. Tinsuku sedimbi. Akusesitho sikhathi sekuthi ungayekethisa ekukholweni. Noma uthi wena utawusitwa abazalwane, yes, sitawuthwalisana. Kodwa kutawufika simo ngoba iBhayibheli lithi uma sekwendeke konke wembatha, you will be able to stand. Ngelanga lekhanjelwa kwakho uyawukhona ukuthi ume. So uyawuguma kanjani ke nangabe ungakembathi mfana baba? So uyawuphepha kanjani na? Ngoba ihlasele la ngaphandle. Iyashaya abantu abakethu. Iyashaya sonke. Kodwa nje bese kuba ukuthi kunani ngekhathi kwakho. NaPaula bamshaya many times. Many times. Kulokunye bagejema basaya uNkulunkulu wathi Nkosi sengihlatshwe enyeva. Athi Nkosi mhlawumbe ungalikhipha yini? Aqhamuke uNkulunkulu wathi my grace is sufficient for you. Umusa wami ukwanele. Bantu bakithi asimeni sembathe tikhali sesikhathi imbi ihlasele singethi sayengana ukuthi kufanele ikusasa site but every day counts. Ngicela kushona kubazalwane ephuzweni elilandzelako Paul nakabhalela Timothewu mhlambe sitawufunza Timothewu wesibili chapter 4 kusukela evesini laka 1 kuya 8 but kunale ngcenye lengiyilandzile indzaba yekulwa. The way lengibuke ngayo lana ngibhalabhalako ngithi kufuneka wathi ukuthi ukukholwana ukwati ku-interpret ama scriptures bese sewuyembatha nase wembethe utawubese uyakhonwa kulwa ngoba na ungakembathi ngeke ukhone kulwa kahle. Paul nakabhalela Timothewu phuzwe landzelako fighting a good fight kulwa lokuhle. Ngicela ufunze sisinanga bese utholile. Ngiyakuyala embe kwaNkulunkulu Kristu Jesu lotakwehlulela labaphilako nalabafile. Ngiyakuyalisisa ngekubonakala kwakhe nembuso wakhe ngithi shumayela Levi ulimele noma tikhatsi tivuma noma tingavumi. Sola ucwayise uyale ngako konke kubeketela nekufundzisa. Ngoba siyeta sikhatsi lapho bangayewemukela imfundiso lephilile. Kodwa ngekwenkhanuko yabo bayawutibutsela abafundzisi babo bafundise lokho labatsandza kufundiswa kona. Bayawufulathelisa tindlebe tabo eqinisweni baphambukele etinganekwaneni. Kodwa wena zitsa etintfweni tonke ubeketele ekuhluphekeni. Wende umsebenti webuvangeli utifeze tonke timfanelo telubito lwakho. Mine sengiyanikelwa sesifikile isikhathi sami. Ngikulwile kula lokuhle. Sengiyicedzile inzima yami. Ngibambelele ekukholweni. Manje sengihlalelwe kutfola umchele wekulunga. Lengibekelwe wona inkosi umehluleli lolungile. Inkosi yangunika lowo mchele ngalelo langa. Hayi mine kuphela kodwa bonke labethabele kubuya kwayo. Amen. Verse 7 nangamphinza uthi Paul la ngikulwile kulwa lokuhle sengiyicedzile inzima yami. Ngibambelele ekukholweni. Paul uveta ukuthi I have been engaged in a warfare ever since I was thrown down from ehashini ngilahleka phasi ngikhuluma na Jesu kusukela lapho I've been fighting. Indzaba ya Paul seyathi bazalwane ukuthi kukholwa ukuhluphekele kangakanani.
Kodwa kunento lengiyinaka ngalokukhuluma kwaPaula, kungazuthi Paula each and every time nakahlangana nekuhlupheka, ashaywa, endiwa lokwa nalokwa, kungazibeka bukile lokuthi ngilwa kanjani la. Kukholwa ngiyagcina yini la. Ngoba ngiko phela ekugcineni atawuthi I have looked at how I've been fighting. Ndikhanza ukuthi hayi ngilwe kulwa lokuhle. Waphinze wabuka ukuthi ekukholweni how do I rank myself? Wathi khanza ukuthi hayi nekukholwa ngikugcinile. Bantu bakethu kukhuthatela kwethu kuhle. Kodwa kubitha ukuthi ekukhuthatheleni kwethu ezisilwa kumele sikugcine kukholwa. Ekulweni kwakho konke yenta sure ukuthi uyagcina kukholwa. Ekuphileni la siyahlupheka ngoba dinenkinto ethi sihlaselako. Kulenye iexample lengayenda kulabo labadadisha timbi, there is what we call a friendly fire. I-friendly fire yendeka lapho khona ukhanza ukuthi emave aformisha ema-alliances ahambe ayawu-attack sivele sithite ngenxa yokuthi laba labanye abakabi naso nesikhathi esikahle sokuthi bende ema-drills kupracticisana ukuthi nasento kanje thine ninefuna nento kanje kanje ukhanza kwekuthi ngenxa yekuphithithela kwempi bagcine sebadubulana. Lokudubulana kwebantu laba ku-same alliance, they call it friendly fire. But akusho ukuthi ayisibhlungu lenhlavu leyo. Akusho ukuthi ayimbulala umuntu lenhlavu leyo. But it is called a friendly fire. Kungendeka nakithi la ekukholweni sekube nendlela thite salimatana. Ulinywa ngilomunye lokhona la ekukholweni. Ngenhloso noma hayi ngenhloso. Kodwa noma kunjalo kumele ukuthi sikugcine kukholwa. Ungabese sawuthi wena, "Oh, mina bayangihleba, ngulaba nalaba mina sengiyayekela." Kodwa lwela kwekuthi ukugcine kukholwa ngenxa yesikhathi. Akusesiso isikhathi sekuthi ungabeka phasi kukholwa ngoba sekududane lapho sesiyakhona abantu abasekhaya. Bekumele ukuthi donke tikhathi konke khandlekela kwakho kulwele kwekuthi ukugcine kukholwa. Nguloko lekukhutsatako nasemini kwakuthi lwela kwekuthi ukugcine kukholwa. Fight a good fight of faith and keep the faith. Ephuzweni elilandzelako Paula nakayala Timotheo ngicela umfunze lo verse 14. Alexander umkhathi welitfusi. Akusiko. Kodwa wena qhubeka kuloko lokufunzile wakukholwa. Wati ukuthi ukufunze kubobani. Phinza futhi sisi. Kodwa wena qhubeka kuloko lokufunzile wakukholwa. Wati ukuthi ukufunze kubobani. Paul nakayala Timotheo kulesigaba lesi sewuthi kodwa wena yini kanjani manje? Qhubeka kuloko lokufunzile. Kulamalanga lawa abazalwane sithawu celebrate ingceko. Chairman umentionile ukuthi for 27 years he has been teaching us. Ngicela kuma ekseni ngithi qhubekani kuloko ingceko lenifundise kona. Qhubekani kuko ngoba ikuthethe enkosini. Paula uthi kuTimotheo uqhubeka kuloko lokufunzile. Futhi wathi ukuthi ukuthethe kubobani. Mina ngisiqhubekani lo nikufunzile kumlangeni ngoba uyingceko yaNkulunkulu. Uxotshelwe thini? Qhubekani kuko abantu abasekhaya. Nginesiqiniseko sokuthi angeke nilahleke. Because I believe in his teaching. He teaches the word of God, not for his gain, but for us. Qhubekani kuko abantu abasekhaya. Ngicela kuya ngasekugcineni bantu abakethu ephuzwini elilandzelako. If you go to the next slide, ngicela sifunze encwadzini yaMark sahluko saka 16. LiBhayibheli lithi it was the time of umkhosi. Njengoba nathi besemkhosini kusukela ngalesine ebusuku lakhaya, Friday safunza, Saturday safunza, namuhla kulisol. The scriptures imibhalo ithi ekuseni elangeni lekuqala leliviki Mary Magdalene
na Mary make wa Jacob na Salome bathatha emakha lebathe bawathengile bagijima baya ethuneni bathi bayawugcoba umtimba waJesu ukuthi upreserveke kahle nabafika ngakhona basaya ngakhona bayatibuta ukuthi yena bakithi ngubani uyawusisusela lelitshe lelingaka lelivimbe lapha nase basonzela ngakhona sebathi cham how litshe selisusiwe nangetulu kwaloko sekune angel lese ibakhulumisa ukuthi nanga umlayeto bese ukhona so utholile sisi ngicela ufunze Lathi kubo, ningesabi, nifuna Jesu waseNazaretha lona bekabethelwe esiphambanweni. Uvusiwe ekufeni akasekho lapha. Nasi sikhundla lapho babambeke khona. Hambani nitshele abafunzi bakhe kanye na Petro ukuthi sewusembili uya eGalile. Nitambona khona njengoba anitshela. Amen. EmaZulu athi kule ngelosi ayitisho letindvo. Kuthi bafunzi nanga umletho sewukhona manje. Jesu akasekho la ethuneni. Uvukile. Ngakho ke sale nihamba niya eGalile niyawuhlangana naye. Bathi umlayeto uhlukahlukile ngoba uthi bafunzi, disciples and Peter. Kuyangithinta ke lokho Petro ukuthi hawu Petro nzini sebakusinglisha njani kulabanye abafunzi. But it was important. Ngoba nawufunza imibhalo yakhumbula ukuthi uma abanjwa Jesu aye utekiswe emacala aye kulendzawo lapho bamtekisa khona licala abelendzela bucadlwana Petro alandzela bucadlwana waze wayothi hlala nje lapha ngendasana lithi iBhayibheli bekade kunemlilo water ekotheni kwakhe nangithombatana sawumbuta umbuto kuthi hanana nawe ngilomunye na uhamba naye and guess what Petro wamphika Jesu yaphinza intombatana yathi hanana nekhuluma kwakho kuyadisho bo kuselo muntu bokwaze unaye wamphika Petro waselo muntu angimati the same Petro now uya ku Matthew 16 uthi wena uyindvodzana kaNkulunkulu ophezulu konke na Jesu wagucuka wathi hanaleti intfo etaqhamuka enyameni nasengatini na kodwa tembulu kaNkulunkulu baba eNkulunkulu osezulwini. The very Petro who was holding the second truth of the faith. What wena you are the Christ. Guess what? He's now saying I don't know him. Uthi angimati. Bantu abakethu kulo nhlangano namuhla ngona mlayeto lo waniketwa abafunzi na Petro ukuthi yena bakithi hambani nibatshele ukuthi awuvukile Jesu akasekho la seniyawuhlangana naye eGalile nize nimthinze na Petro ngicela kuma nami nasekuseni ngithi bafunzi baka Jesu sawuvukile Jesu kulabafile uyaphila kodwa nangabe ukhona phakathi kwethu lobe nebufishane dzide endleleni yakhe yekholwa waze wamphika Jesu lo mlayeto ungewakho nawe ukuthi ungathi luza nawe uqhamuka uthi hawu nami sengiyahamba nabafunzi angalahlwa inkosi nami ithi angide ngisabitelwe nami emkhosini lomkhulu noma ngimhlamukile Jesu kwaba munyu ngathi angimandi lo muntu lo I am also called to come into ethi namhla bazalwane nani nonke lenikhona nabe kwentekile wamphika Jesu ngedendo takho wathi awumati wamphika Jesu ngekhamba kwakho ngathi Jesu akazange sabethelwe wathi awumati. The message today is nawe ubitelwe ekhaya ungeta nawe tilungiswe tintfo simmemetelo sanamuhla ekuvukeni kaJesu ukuthi buyisanani naNkulunkulu. This is the message of the resurrection of Christ. Usinabe tintfo ngakahambi kahle buyisanani naNkulunkulu. Sikhathi sesiphelile bantu abakethu singete sashengathisa kodwa sesikhathi ukuthi nolibekathi ahambela khashana salabuya nganeno ngoba masinyane tawukhala licilongo tigitisho njalo setiyevakala nani niyatibonela bantu abakethu sekunjalo
kwami namuhla emini kuletha lesimemo sekuthi kulabo laba bafunzi bambelelani into this unshakable faith. Kodwa nangabe kwentekile indlela thite wakhutshwa impilo yabuthi imibuto lenzima kuwe wathi khanza ngazo sowumfishane nathi kukholwa ningangibali ngakhona mina. Kodwa simemo nesala namuhla sithi wota nawo cela ipraise team itengembili sitawuhlabelela bese siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu. This is the message yekuthi wotani ninonke ngoba inkosi yanifuna. Petro akazange alahlwe ngoba yena amphikile Jesu. Petro nebafunzi abazange bamdzele bathi hayi wena uthi inkosi awusayati. Na Jesu naye akazange athi wo hayi ke indzaba ya Petro sengilenye mina ngeke ngisayikhona. Kodwa umlayito oqhamuka emazulwini wathi disciples bafunzi hambani kanye nawe Petro. Ngidothi namuhla Petro lokhona namuhla la inkosi yakufuna. Kusikhathi sekuthi nawe ungabuyisana nenkosi. Ngicela ukuthi na usiva lesimemo uliva livile kaNkulunkulu uthi ungayendi lukhuni inhliziyo yakho. Uyakwathi khamba kwakho. Akusithi kumele sikutshele ukuthi ube mfishane la. Akusithi kumele sikutshele ukuthi atindvathi hambi kahle. Uyatatela nje ukuthi akuhambi kahle. Kwethu nje kukuncenga ukuthi ene bakithi ungavumeli sitha sikudlise hlata. Thambela livi likaNkulunkulu. Thambela simemo sekuthi nakuwe isekhona indzawo ungangena. Your sins, your shortcomings will be counted on you no more when you come. Asisho ukuthi hamba ulungise ngoba ngeke ukhona. Kodwa sithi wota njengoba unjalo. Come as you are. Kathi ya Jesu ilungele kuhlata tonke tona. Malathi bovu njengenkati. Ndiyakwendiwa bemhlophe njengelichwe. If only you come. Your life is before you. Come. Cela silabelela ingoma sisukume sime ngetinyawo. Kuloyo lotivelako ukuthi na bese ngasangihambeli kahle sengihambela khashana. Ungeda. Khona inceke yaNkulunkulu umgcobile. Uyawukuthandazela. Dilunge tintfo. Just come. Wote njengoba unjalo. Just come as you are. Phela silabelela. Umthwalo wangishiyane kulo uvalo ngaphela Allah usufoya Yesu wangethula umthwalo wangishiyane